lo mongkek ni bungutnya tipis ngawak ngawak. Udah ada kau repot tapi bungut yang tipis. Jangan ngedekan bungut tebal kemau. Aku nang mereka ada bungut tebal, Niki ada bungut celeng. Raden bentar Idin. Aduh, saling ngedek kemau apa sing pantas. Sing nawang yang tebal bungutnya pino ke selongket sing genggen. Yang tipis caranya selongket pino cunge. Sapuna beli tenaga sikian tidiang pacang angin beli rapi sapunika tambahan kadi mangken dados ten tidiang mapi salah menawi beli tan wikan ringko entenan tidiang puniki sampun medar besoma cat melarangan tidiang kawasan ring jagate duaning kadi punika sampunang beli mengemangahang kayone punika iya neng yukti kedah jeung kayon beli pacang ngararah rapi cat masiosan orang iblinge apa dong? Nyen banikin gua. Yen dini di tanah Jawa, ya dia sun yang lasema yang coba gelang orang nyuang sing ada nambah. Apa sih dia malah pacang wilayah? Cucak kan. Berarti Jok. Dong tu kengkek. Niko mongkek tu dong tu. I mongkek niko mongkek. Gembirang coy. Kemudian didiang sop lu cekot dewo. Bos gandong lu cekot dewo kan nya didiang amat teman didiang kan. Bar, diang si cocok ngandong nih. Nggih. Ais kek. Nyelekep tau lupa ketaren. Bah marane nak bagus ngandong bah. Pakai kancing. Jenang ini jelek, wak berak. Begitu? Belinya kan baru cocok. Belinya. Berak sing moko sik kengken. Sing luang serasia. Oh. Sajan dikeldok diang saja. Diang sing. Sekan. Sing, bang sing disebane diang orangnya ken beli. Oh, ajak beli diang mulai kumah dine. Jauh tahu-tahu kan cuma dine subuh beli ngelah soma. Bocol yang ada di istri kedua. Mau beli sing soma sing. Sajan. Aduh besek kan. Ada besek tuh pesoma usadane. Oh tuh pemulih tuh. Anak dia pikir tuh mensubuh beli saja demen saja. Saja. Ayah ning itu padang teken tiang melahep ke momai kenyal payu ngasih kan kepung beli sina lakar bakatang beli dia Kijau melahep jak beli nak kamu cepok coba suntut lo prak-praknya. nah jajan tiang sing tuh. Oh yang ini. Nen malu pangsing ganti nganten nih rago sing nawang adan menyen jadan beli Adan beli nih. $1 into logging. Hati jelek gitu adan beli. Udah jelek ada artinya tuh. Ada artinya? Oh. Mana apa artinya? $1 into logging, $1 bagus kenying gitu ada. Yang cara tiang len ngartian tuh. Itu mungkin kan. $1 in the logging, $1 jet ne meleging. Cok. Apa yang melegingnya ngelang masih mongke ngelang kan. Nah, dulu satu cutak nganten kan gitu. Nah lan, yang masih kernya kan beli, sakewala kene beli. Di subane irago nganten, sing lakar ngabo jajo ya menjauh. Abo. Ngapa rumah dine mejohan ngajak rumah tiange, sing negakin motor ya. Motor kiri ke Sileang. Apa yang beli sing lakar nyileh. Yang pati sing bani negakin motor kiri ya. Karena mabuk beli ngutang. Iya motor kiri kaca riben sing ngenau di sisi. Oh, sing ngenau di sisi. Yang kedua sing pocol. Udah pocol. Sing yang mau beraya mau kejang sing nawang. Keni raga ada di tengah motor aja tadu. Oh kena mau kau pang liu nawang neng gitu dan nenek. Nah beli ke kantor PU. Udah kamu beli. Nyileh motor slender. Angon apa? Ngajak mongke ke Bojauman kengken beli nyetir gijuk. Ken motor Makejang hari tadi dah. Wah ada motor slender gitu bener. Ye $2 dia mau kayak gitu dasar. Bani sing masih motor slender bas tegah beli. Udah sing pantas motornya bas tegah. Yang tegah kengken. Yen ada yang memerayo beten apa buen ada nak menak nak suryo sing tular raga berdur. Diceking gedang sugre gitu bener. Asal ada anak sugre gijuk berjalan. Mereka dah nenek pernah nyileh. Bener. Nah, beli nyileh romong kacang itu. Angon apa beli? Anjir romong kacang romong kayak gue cenepung kemung. Hohe. Kacang udah beli.
Pagrudo kali tali kok iya lu mongkek di tengah. Yen tiang kanthi mejelap kemo kerombong kacang apa ku jenik kene sing saru sing enang beliau. Pak ya mancan nganten kan lepo ngomong ini. Kena mongkek nggen. Kena tiang kene. Perkawinan beli ini ngajak tiang supaya lain daripada yang lain beli. Nggen tuh. Gandong tiang nah gandong. Megandong. Iya saja sing ado nak nganten megandong. Bener. Yen nganten gandong. Oh sing ado. Pokoknya cuma nek beli siap ngandong. Nah, nana kadinya mana? Yang mata tadi. Oyong. Nyonyo melau megandong becek nyonyo tu. Ngomong dua kate ngomong. Nyen ngoren megandong, ha? Dong adong undang kamu megandong ditumani dolar adong undang. Nen malu cang mau takut. Apa takut? Si nyengoren nganong. Kiki mau balik ngomong nih. Men kengken dok. Dok cai nyengoren megandong. Men si nyengoren nganong nganong si cang. Kengken lapor jangkal si. Baik jangan laporan. Baik jangan mana menang laporan. Tolongin lah bibi. Lah kalian apa di tiang? Bibi. Kudiang misi tulung. Beli nulung ini dewa Sampun nang pisan titiang arsang. Tuhan ing titiang sampun bener besok mah. Kadi atur titiang sane wawu. Ya dia tu ni dewa ngelasoma. Cutat idewa lah kerajaan di Kemedang Kemulan. Iya dia astuna sampun api yang duk beli. Ngarara mesik yang titiang kan sinda pacang ireng kayon. Jani dewa ngorang singnya. Yan benjap idong orangnya sing la aten dewa ne. Sampun api. Mangkin titiang ngosang kenyang. Malih jebos titiang ngosanyang sampun iku. Ya dia tuh sekayang-kayang. Ngantos surut titiang ngemasin. Titiang muletan suka merabi ngiring-ngiring sampun api. Iya. Mangkah cumangkahnya mara nyai piana anak wikan ditu nyai sing nyek ken wakil medale nyai subang lasoma cutet kene nah toleh wakil Sampun api kayun li kuanten elengang yen ing becik pemargin li wekasan kanten becik pacang pamit ye dadi ngoyong apa arti ngoyong ngoyongnya ini apa ngoyong singnya oh sing ngoyong-ngoyong busan orangnya sing beli bian kini gitu jani singnya sampun kayun tadi kamu istri Hei kau Lasmini, jangan kau lari, dekati kijaran. Dacing elengang rayan gomal na kadang cicangnya kan bang sia Baik, jadi sombong kan? sing sama Singnya, cang lah singa gede je gerane. Singnya, apa itu singnya ini demen doang. jadi nangan day teman didiang Yang demen aja dua sing dong, yang demen di besik-besik nyak lah merebut mau pantik doang. Ya mau pantik nak jodoh sana kan? dacing yang namanya na Ajan, cang udah singa singnya, awas. Dok, bangun. Bangun nih kan? Aduh, cerung abas padang bener. Kada cing sama. Apa cai? Bener. Nih ya. Sado mekingsan awak megandong sih cai. Baru cang takon.
Nyengon mengano. Ragu nih nyengon ngano gitu bener. Oh ini ngano. Mau jangan duyo ngano le misi lapor aku kalian dinas lo misi betul. Ini ngobrol na jang nih. Cak ya sih. Kamu cincin gitu. Kada cincin makai gini. Nih kepala kang, medang kemulan nih, patah lagi. Nih sana. Kenapa nas me? Oh. Tengok. Wah. Selama cicing sih dah. Nih bos. Mana kayu-kayu dah. Jadi jelek san kena ya. Igang saking situnden ngetut sing melipatan apa buene ya. Agung gede tulung. Yari keplay bang Dua agung isi sampun keplay bang ratu dua agung. Nyen mlae bang sar. Ida dua agung saking Madangkara. Melah anak ngomong dap-dabang antiane. Nyen sejatine ser nyen. Ane memandung ide yari boyo jotios ide sang Prabu saking medang kemulan sampun doh keplay bang mau tetangi Agung medang kemulane. Aduh, maju. dados kadima kocem datuh danone metangi rakinan mangke napi menawi wenten kasungsutan pekayunan Paman. Di subane mekelo yai jeneng mepamit sulipuri tinggi. Isang gelah mendengokan kegedong yai jeneng tongosia mekolam. Ye tegeng ngelintik agem-ageman yai jeneng kecat. Raris Paman kadenawan oneng-onengan yai jeneng tuah ngerite luas ia kebali tuah ia lakar ngambekang kegagaman ia ngerite bejani prabot ne pantas abane kecak di puri Raris sering pokolo menido kanto Wina paman ulian agem-ageman itu patut kagem lakarangono serano buat lakar ngemit permanan yang jeneng waduh yang tadi sane sampun wantah asap niko saho sikap maka sami sane merak angamong purana jiwa kumati niko saya patut pingit ang bisa wah itu paman nah Bang donyen kanti ke Panjabaya ya jeneng lantas duduk di jalan. Mau paman, mau pamit uli puri, ajak waduane yang lelimo kuda nyanan iringan. Tok lampah ya jeneng abene aturan pengerupak kenana. Nah, ben pejalan pamane ke Bali dengsap singgah yang masih kemo sek rakan gelah itu di Jawa. Di alas warna keling sing sakit yenu sakit itu yang tangkil Sopo pamit titiang puniki jago ngiring wacana duwe bang yang titiang jago meslupsuk iriko reng jawi gumun arau iriko nendon-nendon raris titiang jago kukulino badi titiang jago munut penjenangan duwe sahop sikap sahop parakan jago titiang lunak pamit arakinan nah jalan palmas nyen ya gelur-gelur dadi dingah munyin nak loh tulung-tulung sinah sing ada len ada banyak bakat jo ida kena dua kong kijau ya laku je lemoy petro yen sing ngalan tulungin sing buungan sinah kal mati mas yen subo liwat kan ditekan ke puri Ini jalan mana? Ini ros kalau
Nama besar dijang sing nikah merong nih jelmane. Dan nalo nalen iki ta nalen. Lolo. Tiang Gusti. Menyene iringang memene o. Ido mau pesengan sang aji sakti. Oh, ne melingih ditu di pasraman wana Yakti keling. patut pisan Gusti. Aduh, Ki mau nampura yang titiang kasep Gusti. Nah sing nyandang lantangan lo. Menyen totonan. Jadi sah secara rumah kepesan rasanya me kelawan aku. Ratu Dwaku. Dane wantah pengabeh linge iri kering medang kemulan. Hah? Ring medang kemulan kumanti. Pengabeh medang kemulan. Kimon, titiang uning pisan ring pemargin Dane wantah pagar ring daging darna. Mawastu sido titiang pedak tangkil iri kering aja. Sangkaning kumanti bunut pos dane Ratu Dwaku. Ampuran dina. Dong sebegang sarang tina keuangan binanya dari nampung. Inggih Ratu Dwaku. Sesampun piragin titiang pajar penyeruan Cukuri Dewa. Sapa sira kuyakian linggih Cukuri Dewa Ratu Dwaku. Wantene banget tuna sang titiang. Dados kaditan kemana kantuk titiang sapunapi jewaluya geni murug. Yani naragama yang titiang mengah mikayun Cukuri Dewa. Turmaning das nuwak dewek titiang sapunapi kuyakian kuwentenane ring pasraman Ratu Dwaku. Paman, ken gelas sing lakar berangti mengah duka jadi madukan rasa jengah heran kelawan yang sakit kayu nuna mapan iya dilarasati sejawaning bukan gak kelingsir di peseraman wana keling mula patut mingsikin gelah sahe subuh saking warnu gerhan kena kelingsir gumanti nyatu karman gelah kelawan yati nah walau lacur dari paman rikalani ngalih toyo anyar candu made kepulegana keparikosa tegening gusten paman di medang kemulan tuh sebenarnya Ratu Dwaku. Yen sapunika mejanten sampun kadiwacanan Cukuri Dewa. Titiang tiawanan nyelupsuk rauh ketelenging wana. Gumanti mapiorah ring waduan ido iriki mangdo nenten kantos keniang ido. Pacang kepada mangka anggen rayunan kadiatur penyeruan wau. Awananipun rauh kantos ngaturang sikian kepasraman. Ne wau Ratu Dwaku piragen titiang suara tetangisan anak istri yang sapunika dan sios jantan ido yari mengsikin Cukuri Dewa. Inggih mangkin sapunapi pikayun Cukuri Dewa. Mangdo wenten anggen titiang penauran Ratu Dwaku. Doning genah titiang nyarako ring genah. Dur mengalone ring genah momo angkaro Ratu Dwaku. jadi rumah sangayu bagya gelah paman nah jani boleh ken banghitungan bangseng jekanti kasep tangkis iadi kanti side pragat puidi widanan itu pang side jaya di benwali jangkep di Inggih lawan Ratu Dwaku. Kemana untuk titiang yang Cukliu pacang ngadu kawiran. Netunang balo yuda ngerajak jagat mendang kumarne kobat Ratu Dwaku. Kadi selokane satru wenang linyokin makin winahnya ning kiring ngen Ratu Dwaku. ken Doning ido nenten surut-surut pikayune pacang mekarso panjak anggen ide rayunan lugra titiang persangga. Cukuri Dewa pinake anggen titiang rayunan. Mangdo sida rauh tedon ring ajang ide Gustin titiang. Inggih rauh irika titiang nunas. Irika telasang kuwiatnyanan Cukuri Dewa. Sapunapi ndek kemargan Cukuri Dewa sampun akeh gatrene piragen titiang. Yata kados melingi kiring peseraman ring inggih ida anake lingsir. jadi panginep ke Inggih sapunika pisan Ratu Dwaku. nah pengindra jala utama pesane paman gelah misal Sapuniki sane ngiring Cukuri Dewa sapa sira? ini parakan ulang angsir kawan gangsa Inggih Cukuri Dewa pewilang riyen Ratu Dwaku mangda siki pikayun duwene ring manahipune. dai gingsir nah jani lan masesingidang mo gelah cai pangsida je manjing kepuri pina kerayon kone ingatan de cing awak-awak matur Yen sapunika pekayon Cukuri Dewa boyo purun tulak titiang Agung iring-iring titiang iringan.
boleh kengken jaban pemekas pangsi de karya. Jalan paman. Iring-iring umarga. Oh, tukang bakti nih kene do iring umarga. Nih jual yang kali manjel mau jak karuan. Nak kanggo Suwecan Widi dadi sing lobang sing dadi jagen pen majalan mun bos sing ado kal kicen. Banyak karanggon aturan jak yo sing man. Ne banyak kalatureng makajang keburi kualo sokonde neto. Beli nu ingat ken unduk kene subeliwa. Lo ingatang cara rawa si bipuan beli nu ingat kan meme nenek tain gebek beli di alas bidan po we jani nak yo subo balu somah yo nenek perot tungih to po na subo mati. Jadi ada kena masalah-salahan tu deno tiang atuang pang metemu ki ya beli. Mon beli kengken nu bayu cara pidan. Ne gede ne paling makingsan apa. Lah ati. Apa malu-malu kucing. Lo. Bapak tua saya nak metujuin ambah metujuin rurung ken lo jani pemakas lo nak nyatua. Burun di tiang Gusti. Tiang jajah. Apa ne jajah ken lo pen keto kenyir kumis ne. Kenyamin lo ken tekol pen jeboso. Kenyam di tiang Gusti. Matur pakai. Bang. Sini dong, Bang. Masa Abang lihat ke sana saja? Lihat kemari dong. Bang. Bang apa? Bang apa? Bang po? Pura. Weh, cicing tu weh. Do mengapa tak kesi kemo bangpok? Sampunang rengang punika. Barakan Gusti ini tamat pisan. Pemekas ten titiang na cinga mangkin. Mawenan titiang sida pedak tangkil lirika. Sangkaning kumanti. Saking nutang manah titiang riantukan dan sida. Yuk di manah titiang yang sapa ngangan Gusti ini Gusti. Bang tae. Wah yen le malu. Mailahan cang nukduk nama sin nyai singnya. Jani pang tae nyai ngelemasin cang. Inge Gusti. Yang lalu biarlah berlalu Gusti. Sekarang mari kita bersama tulis lembaran baru untuk menempuh hidup yang baru. Gusti mau kan? Mau kan? Ayo tarik. Tak malu beli gingsir. Tuh Gusti. Inge wantaku manti asapun iku mana titiang riangan Gusti ini. Ratu, beli gingsir. Aduh, yang mondo bagus nih Ratu dan Gusti dijut yang alih. Dijal yang saya. Ratu toto diketon dane Ratu. Diketon nih. Beli. Klinyam lu. Sajan beli Ratu mau kenyir be. Marah dane mah kenyir ke toto tinggalan beli dong. Pimpin dane misi lesung. Hah? Pimpin dane misi Pimpin dane lesung. misi lesung. Oh. Dijane yo. Tuh Apa amat si alih gimana? Apa tuh bisnis sih? Pipendane misi lesung. Ada. Jani sing sap-sap cang lok-lok cang penebuk ni dijaya. Ada aja lesung nak lesung pipi nawang aja lesung pipi. Apa lesung pipi ada nih? Sojen. Oh sujen. Oh. Ane cekop tu. Yen lesung basang. Apa lesung basang? Pungsat. Oh pungsat. Lesung jet. Apa lesung jet ada nih? Sing nawang. Inge wiakti Gusti. Gusti, iring nak mangkin Gusti. Titiang sampun melet pisan, malepidan Gusti lakar ngambil titiang. Iring nak ke Gusti. Inge,
Kina Gusti, ring merabi ring. Oh, tahu teken gobani jeket. Oh, jeket. Nih pedembelnya kan bener. Jeket. Mirip bener keadaannya sing do. Yen Jak sumbo mesunan payuk. sajan dot kan diajakin aja geras engal. Sedang becek kepisan Gusti. Yang sampun Gusti dot, titiang nalar dot. Yen yang sampun nikah yuk nganten yuk nganten yuk. Mangken ten becik temuang dote. Palungo Gusti dot ring penyeruane memen jantung. Penyeruane talar dot ring Gusti. Ainge patut durus sang Gusti saling sedot. Inge sayu akti Gusti mriki nak Gusti. Kone, manten. Ini Gusti ring. Apa jemaah sih guys? Bikas ini. Kengke. Jutek cang sing mampu. Oh, nenten gayun. Angsa-angsa aja gede. Cara ngangsah ngapo keadaannya. Cara memulai pun tak galang gelakan. Oh, ten kaya ulian ten demen kene jang. Ulian cang sing mampu. Hah? Ulian ten demen nasi. Mula cang sing teman. Oh, sedang melawan pesan. Sampun ang pas banget nge. Nguku munyin memen jantuk nene manis deh. Ya neng Gusti asiki nenten demen reng ditiang mesius yang demen tekan ngangan Gusti ini. Kadang sangat pesan memen jantuk demen tekan nuko dan cia. Apa nih mirip sangat dan sanang tulat pakai bikas cah ini dan jele. Tingkah cah ini dan brak. Apa buen kesan dengan ban bungut cah ini dan lingah. Kumis cah ini dan nyempang. Tulia singa, kewala singa longong nih jani, saya ada gunane, apa buen mbak gondrong. Ada yang kali. Udah kini nak. Yen kini gimana abo cai. Sing mulu saking tuas lah karaton cikepuri ya. Kan pariwang ne, unduk ne atur jangkal kepurian. Gelang agak atur kini. Kalau ibu memulo ne jelek, mirip subuh tutup patut ibu kalau mupunin pula-pula nih bo ben jebos kai tangkel kepuri. Apa kena bang aturan king Gustin bo? Nah, Gusti sira niko Nah, roh ciketan matakon. Dane mepara bari yang kalau. Ne subuh kalau mertiu gumi medang kemulane pangkawangki. Ne tukang norok jelema. tawangji. Tawangji. Ini hari yang kalau mulut tukang sampah tukang rok. Aduh Gusti Gustai Maru tawangji ngejar plus. nong palungo Gusti jaga di karo beribulan ke bulan. Ini mulu mengalau nih. Ini ngewi unangan. Patut hidup mati yang manusia. Aduh, tukang tebak Gusti. Benar. Tukang ceret gede Gusti. Benar. Ya, tukang ceret encah Gusti. Saya kenal. Hari yang kali ingat ah, mekejang nih tata kita nyelip orang patul ya nih mulut ke kepuri aturnya. Saya do cuma mangkir dak tuduh ambung. Ngiring ada kepurian. Manggo nenten gelisan pun muning ayang ngatur. Dalam banyak ya. Lan. Dados suawu titiang ingat sing dewe. Wenten titiang iring-iring ketamanan. Royanipun dewa dedekal. Sampai sangkaning titiang lali ring dewek li. Wonten pinunas titiang rengangan li. Ya dia titiang sureliki. Wonten mana titiang. Adik, udiang idewo nangis.
Subai dewa dini be nangis nyen inget tengi dewa. Menablikan wikan rengko enteran titiang. Yen maniki rasa suwene ditairiki. Titiang tan sida pacang sak reng soma titiang ne. Somai dewa nak muani beli mesti nak muani apa bedanya? Yuk tidak beli meragelana. Wanten beli ten soma titiang. Ten patut dados ne titiang nusa ten soma titiang. Ini kengken madan soma. Kaden aumah tu madan soma. Jani dewa ngajak beli aumah sing tu madan mesti mesoma. Sampun ngawag-ngawag yen mesoma nika yen sampun kepatarain utawi bebantanane sane yang pun mesoma punika wau dados Apa lo nih? Yang jani beli membantan ngajak dewa peragat ala kirabi sing dadi dewa soma. pragat ala kirabi tijang sampun nyak rengawan beli dan nyamas sekian tijang nggih. Weh, subuh ada dini buen liusan orang kini ke. Nya apa sih? Dan resep minabli ring atur tijang. Iya dasna sapun api. Larapan pun iki masen tijang padam tijang gumanting sadya. Rarisan sapun api kayu. Mungkin cara beli dewa cara beli di pasone. Yen tamangan jani beli nguasai ini dewa. Cara angon beli gene, angon beli sate, angon beli lawar.